Bakwethu asidibane njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Olamukela kulolu hlelo ngumfundisi uEsindlovu. Ngihamba labafundisi bamabili uCK Mpofu lo OB Mpofu. Inombolo zocingo nxa ufuna ukusithinta 0718 196 0718 Ungachayela khona lapho ucingo iWhatsApp, thumela umbiko wakho. Ungathola ugwalo oluthiwa iGreat Controversy. Uyathi ngicela ugwalo iGreat Controversy, sithintane sibone ukubana singakuncedisa kanjani. Kumbe ulombuzo ofuna ukuthi uphendulwe, thumela umbuzo wakho kunombolo zocingo eziphiweyo. Njalo ngithanda ukuthi lazi ukuthi izifundo lezi esikhuluma ngazo, lolu gwalo esikhuluma ngalo lulazo ngokugcwala kwazo. Bafundisi bami, siyalamukela njalo ungqoqo wethu namhlanje. Sigcine kuvikela iphelileyo sikhuluma ngokuvuka kunjalo. Ukuthi abantu abafileyo kulo mvuko kuthwane zimvuko kulokuvuka okubili nasi Sindebele kulokuvuka kokuqala lokuvuka kwesibili. Sathi kuvuka kokuqala ngokubusisiwe kunjalo. Bangcwele abazisabelo lapho. Ake sikhangele nini uJesu ekhuluma ngokuvuka khona lokho, ukuthi uJesu yena wathini. Siyabona. Engxenye singathinta futhi ukuthi indaba yokuvuka iqhakathekile. Sikhumbuze abalaleli ukuthi imisebenzi yomuntu uyenza, umuntu uphiwa ithuba elilodwa elokuphila. Umuntu angavele afe sokuphelile. So usindiso into kumele ngiyithole ngisaphila. Khonoko kumele sikugcizelele ngale kwengcwaba akula mthandazo kunjalo. So khathesi ngisaphila kumele ngilungise indaba yami lo Jesu. Ngoba ngingafa sengilinde kuphela ukuthi ngisevukweni lokuqala kumbe ngisevukweni lesibili. Uqhathekile. So usiya ngokuthi ngakabamba ungaba umuntu omfundisi, kusiya ngokuthi uvele usebenzela ngani. Kunjalo. Uvele usebenza buhamba lo Jesu bungahambi la. Kunjalo. Siyabona. Qhubeka mfundisi. Johane 5. Ivesi 28 lo 29 ithi yona lingamangali ngalokho ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni baza kulizwa ilizwi lakho. Kuthi labo abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila, lalabo abenze okubi baphumele ekuvukeni kokulahlwa. So uJesu ubeka ukuvuka okubili lapho. Uthi yena abenze okuhle bavukela ukuvuka kokuphila. Yibo laba abavuka ekuzeni kwesibili kukaJesu. Yibo abavuka bevukela ukuthi baphile impilo engapheliyo. Bevuka uKorinte ngale uthi yena imizimba leyi efayo iyakwembatha ukungafi, imizimba leyi ebolayo iyakwembatha ukungaboli. Yikho ukukhulunywa nguJesu la. So yilo lolo kuthwa luvuko lwakuqala esilukhulume iviki ephelileyo olukusambulo ngo20 ngale. Luvuko lwabalungileyo abafele kuJesu kumbe abafe bengabangane bakaJesu. Nemese kusiza uvuko lwesibili. uJesu uthi kulovuko lwesibili olwalabo abenze okubi. Labo kuthi abavuka bevukela ukulahlwa. Engesiza kuthinta emavikini alandelayo ukuthi kuyakwenzakala njani ukuvuka kwabo kuze kufike esigabeni lapho abazalahlwa khona sebesiyabhujiswa echibini lomlilo. Kodwa khathesi singakubamba ukuthi kulovuko lwesibili olwabantu ababi abenze okubi, labo bavukela ukulahlwa kumbe ukubhujiswa inguna phakathi. Undisi noma singakhulumi ngakho lokho kodwa nxa ekuhle sikuthinte ukuthi abanye bakholwa ukuthi umuntu angafa uyezulwini kumbe uyegehena. Kungathini khonapho ukwenzela ukuthi singachiyi abanye bephakathi laphakathi abanye abakuqondi kahle. Indaba ihle icace lapho ngoJesu. uJesu uthi isikhathi siyeza lapho labo abasemathuneni bezalizwa ilizwi lakhe. So uJesu uhle acace ukuthi abangafa kabaye ezulwini kodwa bezwa ilizwi bengaphi besemathuneni. So ngezinye indlela akula muntu othe ngafa lobe lungile kaye ezulwini lobe mubi kaye egeheni, abalinda usuku lovuko besemathuneni. Abanye balindele uvuka kwakuqala okwabalungileyo, ababi balindele uvuka kwesibili okwababi. So indaba yona leyo kumele siyinanzele. Omunye wazi wathi yena kathi uJesu vele uzabe landani xa ukuthi umuntu engafa vele uyezulwini. Kathi kungencane abantu bonke bengafi bahle bayezulwini. Kodwa ukuthi uJesu uzabuya la emhlabeni ukuthi ngisethi kumele alande abasemathuneni azomemeza babe sebephuma abalungileyo baye embusweni wakhe. Yekela sithi khonapho mfundisi CK akukhulume ngendaba yovuko
lolo lokuqala lolu sike sakhuluma ngalo kuvike phelileyo. Siyabonga mfundisi. Siyabonga mfundisi. Sizafunda encwadini yabaseThesalonika bakuqala isahluko sesine. Ikakhulu sizakhangela ivesi lingelika 16. Lanxa indaba yakhona iqalisela phezulu ngale kwelika 13. iBhayibheli lithi lona ke kwelika 16 lapha. Umpostoli Paul engxenye ngiqalisele kwelika 15. Uthi ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi lenkosi ukuthi thina esisekhona esichiwe kuze kube sekufikeni kwenkosi kasikubandulela isibili labo asebafa. Verse ngu16 abe sithi ngoba inkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngomdumo ngokumemeza kwesithunywa la ngokukhala kophondo lukaNkulunkulu labafileyo kuKristu bazavuka kuqala. Ngamanye amazwi uyakubeka ukuthi evukweni lwakuqala kuvuka labo abafayo befela kuKristu. Ukufa sifela kuKristu ukuthi ufe ulobudlelwano loKristu yini. Ukufa kungakufica njalo wena ngokuthiwa ufela kuKristu. Kodwa ke nxa ungela budlelwano loKristu ufe wawufelanga kuKristu uzivele. So abe sesithi ke lapha baza kuvuka ekukhaleni kophondo lasekuzeni kwenkosi yethu okwesibili. Bazavuka kuqala. Ukuqala lo uqhakatheke ungakanani? Ukuqala lo uqhakatheke kakhulu mfundisi wami ngoba kuza kuba lokwesibili. Ngabe kakula uvuko lwesibili ngakula uqala. Ungathini mfundisi ukuthi indaba yokufa inzima? Sifa ngendlela ezithiyana. Kunjalo mfundisi wami. Omunye umuntu uyathi esaphila ethi ngabona sensifa. Hawu Jesu ngizamdinga. Nxa senze ngabona lapha vele lokuhanjwa la. Ngizamdinga uJesu. Kodwa ungathini kwabanye abantu abathi bona akathi nisaphila into lezi ziyamphambanisa lezi. Ngisakholisa. Ngifuna ukuthi uJesu ngimdinge. Ngabona ngani senza mdinga khona. Uke wakuthinta umfundisi uMpofu ikakhulu incwadi kaMahebheru 9 verse ngelika 27. Ithi yona ke umuntu wonke umiselwe ukuphila kanye. Ngemva kokuphila okulandela ikwahlulelo lokho esikhuluma ngakho. Impilo le asiyazi ukuthi iphela nini. Bakhona owalalayo elungise konke ezitshela ukuthi ngizavuka ngisenza lokho kusasa kodwa kwasa engasekho. So impilo le abanye baze bathi bona ke utshani benyathi ngoba usesiswini obusemlonyeni ifa lapho. Kodwa ke usesiswini sikudlile yakuginya. Kodwa ke usemlonyeni kungabuya umzingeli athi ayidubule khona apho ifela khona lapho. So ngamanye amazwi esikutshoyo ukuthi impilo osiphiweyo namuhla kathesi kasisebenziseni ngendlela ekhethekileyo. Kodwa mfundisi ngabamba umuntu maka uvele wena lo muntu uyabe emthanda yena uJesu. Mbonani kuqhakathekile ukuthi sikwazi ukuthi uJesu kasimdingeli kwesaba. Kunjalo mfundisi wami. Ukwahlulelwa, ukulahlwa. Kodwa ngumngane ngikhumbula ngisasebenzele eCholocho ukhona ujaha owafika khona ngale mfundisi ophi wafica kule effort kutshunyayelwa. Wabuye sehlabela ingoma ethi sengimfumene umhlobo owangithanda ngingamazi. Ngibonani khona lokho kuqhakathekile ukuthi abantu ezulwini asondawo yeziphepheni. Ngibonani kuqhakathekile ukuthi singakubambe ukuthi asondawo yabantu ababalekele uhlupho. Asondawo yeziphepheni. Kunjalo mfundisi. Ngoba umuntu wazowabuza ukuthi nxa singahamba ezulwini elingela Jesu liyabe linjani? Into eqhakathekileyo ke ukuthi umuntu uJesu amthande abe ngumngane wakhe okwenza ukuthi nxa sefila mvuzo ngakunjalo mfundisi wakho kunjalo mfundisi. Nxa sikhangela lapha wathi ngilenye ku-OB laba abanye abasaphilayo mina kuzawenzala kibo nxa uJesu sisa. Siyabonga. Sichuma khona phana kuThesalonika kwampa. Thesalonika uqala ngo4 ivesi ngu17. Ithi yona thina ke esisesekhona sisasele siza kuhluthunelwa kanye labo emayezini. Sihlangabeza inkosi emoyeni sihlale laye kokuphela. So lapha iBhayibheli ithi yona laba abalungileyo ekade besemathuneni sebevusiwe. iBhayibheli ithi akabasoze baqalelwe yilaba abalungileyo abatholwe nguJesu bephila.
ngibona ngathi umfundisi kwakuthinta iviki ephelileyo ukuthi uJesu ebuya lapha kuzabe phose kulamaqembu amane abantu kule qembu labantu abalungileyo abazabe besemathuneni yibo okukhulunywa ngabo lapho ukuthi abazavuswa kuqala bese kusiba leqembu labalungileyo abathola nguJesu benjani bephila yibo okukhulunywa ngabo lapho ukuthi abasoze baqalele abavusiwe ukuyahlangana loJesu bese kusiba leqembu lababi abafileyo laba kabasoze banjani bavuke bese kusiba leqembu lababi lababi abathola nguJesu bephila ngibona ngathi laba labo sisakhuluma ngabo kwenye indawo khonapha kodwa esikufisa lapha ukuthi sibone ukuthi abantu abathola nguJesu bephila laba abalungileyo kuthiwa imizimba yethu iyakuguqulwa itsho njalo iBhayibheli ukuthi kuKorinte 15 ngale verse 52 siya ku55 ithi imizimba le efayo egulayo ebolayo izaguqulwa yembathe okunjani okungafi yembathe ungaboli bese kusithi laba abavusiweyo laba abathole nguJesu bephila abalungileyo sebehlangana bahlwithwe ndawonye emoyeni behlangabeza uJesu besenyuka besiye ezulwini umbuzo enza kubuza wona mfundisi enxenye uzabuya kiwo uzantshela nxa ungakafiki bakhona yini abantu abaphilayo abangafuni ukuthi uJesu abuye hayi basoze bashoti nje sike sathinta indaba liyana ukuthi kulabanye abantu abathi bona hayi mina uJesu ngizamamukela mbayimbayi ngisapholisa kulabanye abantu ababona ngathi bakholisa kakhulu emhlabeni ukuthi uJesu uzabaphambanisa entweni zabo kufana lokuthi kwesinye isikhathi nxa ungathola engcenye asithi uthole isigqoko esithile ungathi isigqoko lesi sihle kulazo zonke kodwa kwenye isikhathi usungahamba kwenye indawo uthola ukuthi okade kuyenza ukuthi isigqoko leso sihle ukuthi awukabone ezinye so kulabanye abantu asebehle babona sengathi sebebone ukukholisa lapha emhlabeni kodwa uhlupho lwabo ukuthi kabayazi impilo esezulwini yikho becabangela ukuthi into evangeli le imani iyasipa abantu uJesu uyabuya umhlaba uzaphela baziphambanisa entweni zethu ngiyazibuza mfundisi ukuthi bona abo bantu babetholeni anti ngiyabuza kunjalo ngiyabuza kodwa kulomunye wabhala kwenye indawo ngabale sithi abantu abansundu abasuka lapha kwelakithi eAfrika bangachapha baye ngale emazweni abaningi abathandazi kunjalo ngoba imali yaphendula imithandazo yabo kunjalo kungenzakala yini awezebona imali kuthiwa anti imithandazo babe besithi inkosi ngicela impuphu kodwa imali bisiphendula impuphu ibe abasadingi imithandazo ngoba impuphu sikhona so indaba yona le iqhakathekile ngoba inengi bangazuza imali bagcina bebona sengathi hayi ivangeli abasalidingi ngoba abantu abaningi evangelini laba babona sengathi ivangeli umsebenzi walo yikuthi lubanike izinto zokuthi bakholise emhlabeni kodwa kabakhangeli ngale kwempilo yanamhlanje kukanti uNkulunkulu yebo ufisa siphile kuhle khathesi kodwa isiqoqela sendaba yikuthi sibe khona embusweni wezulu ngoba umuntu angazabe le mali uyafa umuntu angazabe le mali uyagula bathi embalini muntu ongakwaziyo ukuthi baningi akade bengamaqhawe okulwa izimpi akade bele mali akade bezikhwica mfundo kodwa bafile kunjalo akulanto engakhulula umuntu ekufeni kona lo mhlaba ngaphandle kaJesu ngezinye indlela wonke umuntu uyamdinga uJesu wonke umuntu izulu uyalidinga ngoba usengafa chi imali yakhe lenotho yakhe angaphinda avuke futhi enxa ngizabuyela ku CK masinyane kodwa bengicabanga ukuthi sikukhangeleni sonke lapha sobathathu ukuthi kulesikhexe abathi ngesilungu ivacuum ngaze ube le mali ube lamandla ube loba yini kwathi mbona ohlabela ukuthi ngengcono ube lo Jesu kulokuthi uJesu abesebuza khona kuzamnceda ngani umuntu ukuthi azuze umhlaba wonke alahlekelwe impilo umbuzo wami ukuthi mina ngicabanga ukuthi kule ndawo kaNkulunkulu kunjalo mfundisi nxa leyo ndawo uNkulunkulu engekho ngaze ube le mali asoSolomon yini oJehova mfundisi uSolomon othena wazama konke izinyama wesidle ezifunayo omama abantu belamatha 1000 angithi uyabalisa sorry sankana uyabalisa konke okuyizinto okwayelakho uSolomon ukuthi wayelezi zinto zona lezo kodwa ke isikhexe sikaNkulunkulu akulanto engasigcwalisa kunjalo ikade ngicabanga uNkulunkulu edala abantu kulento ayifakayo ukuthi wonke umuntu udinga ukukhonza wonke umuntu adinga uNkulunkulu yona le into igcwaliswa kuphela yikukhonza ake sikhangele nini indaba yokuthi khona nxa uJesu esiza
kwenzakalani mfundisi CK kwabalungileyo sike sayithinta. Siyabonga mfundisi. Ikakhulu sikhangela ukuthi umuntu ofayo kaYezulwini kabaya ezulwini sikhulumile lokho. Sikuyini okwenzakalayo? Siyabonga. Sizafunda incwadi kaJohane isahluko ngesika 14. Amavesi amathathu akuqala. Johane isahluko ngesika 14 ivesi ngelika 1 lo 2 lo 3. Uthena ke lapha uJesu inhliziyo zenu kazingakhathazeki. Kholwani kuNkulunkulu likholwe lakimi. Ekhaya lika baba kukhona izindlu ezinengi. Uba kwakungenjalo ngabe ngalitshela ukuthi ngiya kulilungisela indawo na. Nxa ngihamba ukuyalilungisela indawo ngiza kubuya futhi ngilamukele ukuze kuthi lapho ngikhona libe khona lani. Ngamanye amazwi uJesu nxa evusa abangcwele abalungileyo aza bathola besemathuneni labaphilayo uyabe ezahamba nabo ezulwini ngoba wakhuluma ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ngiya kuyalilungisela indawo. Uyabuya. Yikho esithi inhliziyo kazenze njani ngazihlaliseke. Ifanele libuye. Uthi kazingakhathazeki. Ngoba ekhaya lika baba zikhona izindlu. Ngiya kuyalilungisela indawo ngizabuya. Ayikhona ukuthi ngoba ngabe bese basezulwini mfundisi wayeza isukelana ezulwini esiza lapha emhlabeni. Kungani into leyo lobu ngayikhuluma kangakanani. Abantu kuba mnyama nje kuthi ziba ngoba uyabona kwaphana nxa umuntu efile umuntu ekhuluma laye labanye uzothoka khona hayi vele sehambile ngeke ngahamba kwenye imfa sithi vele kasekho la kodwa isidumbu sasikhona endlini kodwa wathi nakavele umuntu kasekho sekhatshana kodwa mina ngangikhathi isidumbu nansi ngizama ukuthi umfundisi khona okugcizelela ukuthi khona uJesu uzolanda abantu labo suka labo yena uzobathatha lapha emhlabeni. Hayikhona ukuthi abathathe sebefika. Siyabonga mfundisi Obi kukhona ukugcwalisa khona kumbe sedlule. Hayi ngibona ngathi isicacile sesitshaykwazweni kunjalo. Kwenzakalani kwababi nxa uJesu esiza? Angazi umbucho abafileyo kumbucho abaphilayo muzabahlanganisa. Ngizabahlanganisa. uThesalonika lapha uThesalonika wesibili ngo2 ivesi ngu8. Ithi yona kungikhona ke ezakwambula lo omubi. Kodwa inkosi uJesu iza kumqeda ngomoya womlomo wayo. Imbhubhise ngokubonakala kwayo ekufikeni kwayo. So iBhayibheli lapha ikhuluma ngendoda yesono lapha ngophondo oluncane lweliyana esike sakhuluma ngalo oluhluphayo. So lapha siyabona ukuthi kuthiwa ekuzeni kwakhe uJesu uza kuluqeda uphondo oluncane. Uthiwa uzalubhubhisa ekubonakaleni kwakhe. Kusitsho ukuthini? Kusitsho ukuthi uJesu esiza lapha abantu ababi azabathola bephila bazabhubha kumbe bazabhujiswa inkazimulo yakhe. Ungahamba kuSambulo 19 ngale iyakuthi ukuthi bazabhubha baswele ozabangcwaba bese kubizwa inyoni izokudla izidumbu. So abantu ababi abathola uJesu bephila bayakufa bebulawa inkazimulo yakhe. Labana ababi abathola uJesu besengumangcwabeni abayi kuphuma emathuneni. Yibo labana isikhulume ngabo abayavuka evukweni lwesibili kabasoze bavuke ekuzeni kwesibili kukabani kukaJesu. So ababi abaphilayo babulawa inkazimulo kaJesu kubuya inyoni zizobadla ngoba baswele ozabangcwaba. Ababi abathola uJesu befile bahlala emathuneni abo okweminyaka eyinkulungwane abangcwele besezulwini. Ngicela abafundisi sinika abalaleli ithemba esingabanika lona lithini ngamafitshane. Ngiyabonga mfundisi wami. uJesu kuJohane ngo11 uthi mina ngikuvuka lokuphila. Akutshoyo ngamafitshane ukuthi yena wavuka kwabafileyo. Yiko kuJohane khona phana uLazaro wayefile waqeda insuku ezine wabuya wenza njani wamvusa. So kodwa ke uLazaro wabuya wafa kodwa uJesu uthi mina ngikuvuka lokuphila. Okholwa kimi angaze afe ngiza kumvusa. Ngamanye amazwi thinokwethu kumele sikholwe kuJesu ukwenzela ukuthi nxa esesiza njengoba ke uyezo kwesibili njengokwesithembiso sakhe sibe ngabazavuka uvukweni lokuqala sibe ngabangcwele lababusisiwe. Oyindlela mfundisi ngale kwengcwaba ngoba kwesinye isikhathi abantu nxa sebefelwe yabona bezigiqa phansi abanye bazisike ngamatshe
yekuhlungu kufela ukushiywa yekuhlungu kakhulu kumele sikuvume kodwa ke ngibona ngani okutshoyo ukuthi kulethemba ngale kwengcwaba nxa ikakhulu nje wasithintile ukuthi ukufela kuJesu mfundisi Ophi siyabonga singakayivali kulo okholwa kuJesu ukufa yikulala nje kuphela okwesikhatshana ngoba ithuna liza kuvuleka ngelinye ilanga ngicabangela ukuthi kayikho enye inkolo elungisa indaba yokufa ngaphandle kwenkolo kaJesu ayikho so lezathu angithi yena uthi ngu-alpha lo-omega kunjalo wayefile kodwa manje uyaphila kuze kube phakade so uJesu into okuhle ngento leyi ayibhadalelwa wonke umuntu sikhuluma kunje kathesi ungathi mina sengisiya kuJesu ususukile ekufeni wangena ekuphileni balaleli nanti ithemba elimangalisayo elethu sonke umngane wethu Jesu igqwetha lethu Jesu ummeli wethu Jesu nguye kuphela ophendula indaba yokufa nguye futhi ozakwenza ukuthi ngalelani ilanga nxa abanye besifa ungamenza abe ngumngane wakho abanye besesaba nxa ethutsha laphana wena uzabulesibindi sokumhlangabeza ngifisa ukuthi abafundisi ngezifundo abasinika zona emlaleli lawe uzitholele uJesu njengomngane wakho nxa kathi ungakacabanga ukuthi uJesu abe ngumngane wakho akucabange kakuhle ngoba sonke silapha abafundisi ngelilanga semangcwabeni kunjalo mfundisi ngenxa uJesu engakabuyi sizakufa kodwa umbuzo ukuthi wena uzakuya ngaphi kule ngoma sasihlabela mfundisi nxa icilongo likhala uzavukela ngaphi ngumbuzo ongaphendulwa ngabafundisi kunjalo umbuzo ongaphendulwa ngabazali bakho uphendulwa nguwe ukuthi wena uzavukela ngaphi kodwa umbuzo omkhulu wabafundisi ngothi kade susebenzela ngaphi icilongo ngalingakakhali ngilethemba lokubana siphathisekile sonke ngalesi sifundo asidibaneni kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo sikhangela indaba eziqhakathekileyo encwadini ekaDanyeli silabafundisi bethu umfundisi CK lo mfundisi OP kasidibaneni ngesikhathi esifana nayo inkosi sibusise siyabonga